Home Minister Amit Shah na among hana Manipur gi ngam khai kai loi amati Manipur lai nga kan thok la ba ya ba thaba ma ta loi habi tha ba pi kre haina si minister na phongdoroki Manipur ka pun gi saktam ka hen dana bagi dabang center gi lusing basing amati Congress gi lusing basing da tak seluna ba CLP gi tim ma tele gi dabang heng pal tha to me hena CLP gi leader okram gi na phongdoroki November 30 di Hawdori Parliament Mifamda Manipur yang kai kai biar wahane status MP Marina Parliament da pokat pangam drabadi MP Mari bang boycott torogan haina Manipur People's Democratic Alliance na phongdoroki Center yu wafam da thazaba leire hairabadi state lainga katsan minari ba MLA Lifuna Manipur kahelo heavy thazaba miyan na tiba ngamlagadra haina kunda pun SC MLA TS Lokesor na nglagdi Nagaland ki Naga Mothers Association ki lusing dising na Manipur ki ima lop sing amani kokomi ki thomi sing unadana wari sanakre Naga isolation bada mating pangbi na mukwapam tamlakre Amasung Naga Pistoki matang da masagit pirep miyam na khanghalu amati atuwa matanda sabli bifam kau haina kurai ki miyam na kurai MLA wangkai MLA amani khepikau MLA ki yumda Mayam Krumjari do mi was impact news ni ke thoksom no jipungja si phawi mari pau sing miam pijari Union Home Minister Amit Shah na amukhana Manipur gi ngam khai kaheloi haina thajaba pirak pugaloi na Manipur lainga kan thokla baya ba thabak amata tawloi habi ki thajaba pirak kre haina Union Home Minister unaruba matung ngasi se minister na paumi sing da phongdorokre India lainga na Manipur bu hiram amata ta sokhaloi haiba wafam asida state lainga na sab sana thajaba thamba maramna makha ta na BJP na losing Manipur state lainga na Naga Accord ka mari laina na anoba khongthang ama muglo gi mathau tadre haina su se minister na thamkre ngasi se minister secretary ta paumi sing unabada nongthonam bire na phongdorokpada Manipur Legislative Assembly speaker amadi minister sing yauna Union Home Minister Amit Shah unarubada Manipur ki kam khai amadi state asig administration sok pa yaba thorang amata toroi haba wafam asitam lakhibani haike Naga Accord ki warasin purak tringaida Manipur leiriba stakeholders sing sungsoi soi dana tanaramgani haina su Home Minister na thamlakhi haina paumi singa unabada se minister Biren na phongtokhi loina na atuba matamda stakeholders sing Union Home Minister na unanaba kauraklakani masida stakeholders sing na su Home Minister unaduna atningba pa ba phongtok piu adubu State lainga ka hana unaduna wari sagi si ngasi nomani ni asida state lainga ka wari sanana ba onaragani haina su minister na kokomi gi losing bas ki puning sing silakhe nakalamromda Manipur miyang ya pam ki mayok ta thaba kamta tawroi haibi gi thajaba pirabani na miyam na supuning phathana laibina ba se minister na appeal tawkhe paumi singa unaba du gi khudong saba loduna se minister na hai Mamangi lainga ki matamda political ki khudong saba phangnaba Manipur bu tokhai ta ba gi phibam da lehelam ki haina Maral Siki Bagalina na Hosik Pariba BJP na losing balangak na lamdam masita tariba puruk kuding mak amata oina punsin na ba honad bada honaduna laki bani haina sumhaki lengak po singtaki amaromda Malayamda Manipur bu saktak pada saung bu thadang lauriba sangai festival pangthok pada ating ba thamliba thong asina Malayng miyam na Manipur bu lana ukhiduna lamdam masigi mangsaba oigani haina su maram asina asigumba ating ba si handok piu haina su si minister na mari laina ba singa appeal tawki ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯧꯔꯥꯡꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯀꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯡꯅꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯀꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯀꯥꯏꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯦꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯣ ꯊꯥꯖꯕꯤꯔꯣ ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯣꯛꯂꯛꯄ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯒꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ Honorable Union Home Minister Amit Shahji's version Akhoi government we firmly believe, we firmly trust on him. Maramdi, we do honor our leaders. Hoi kana gumbagi matamda sarkar state labor sarkar amagi wa center na ta da ba state na tawno hai ba center na tawsalak mayam ma thom bayai thoki basule Honorable Prime Minister na Honorable Union Home Minister na adu leiba central leaders na Manipur gi interest hokadaba thabak tawroi hairiba sing sigi final decision lawdring da stakeholders sing Loina amuksu unagini haibasi nahanmak chatpagi ekhoi Honorable Minister Speaker yaung chatpa igdugi timdu su same commitment same assurance pire
State asigi Congress Legislature Party ki MLA singna Manipur ki apun ki saktam amasung ngamkhai kaihendana bagitamak center langa ki lusing basing amasung Congress ki makok tong lusing basing da taksiluna ba Delhi ki damak hayeng Imphal thatolak ni haina selfie leader ex-CM Okram Ibobi na phongdorokli ngasi bawparata leba Okram Ibobi ki Bangloda Congress Legislature Party ki MLA singna saruk yadana pangtok ki ba pawgi mifam amada Ibobi na makata na hai CLP की मिहुत सिंगना प्राइम मिनिस्टर को उन्हें अपॉइंटमेंट लौन बसु से ठाकरे मसीदा प्राइम मिनिस्टर अमसुंग सेंटर की लुसिंग बसिंगदा मणिपुर की अपन के सक्तम अमसुंग ngमखै कायहेंदना बा तक्सिनगनी मसीगी मथक्ता कांग्रेस की मकोक थोब लुसिंग बसिंगदसु स्टेट असगी प्रजा सिंग अपाम अमदी कांग्रेस पार्टी की चपसाबा फिरेप सिंग यावना थंबा याबा वाफम सिंग थमनबा तक्सिनगनी लोइनेना CLP की मिहुत सिंगना Delhi da leiduna handak pangthokadriba parliament ki ningtham mifamda NSUN IM amadi center ani ki santi operation purakpada Manipur ki apun ki saktam yauna ngamkhai kahendana bagi wafam sing amasung CAB ki matangda Congress ki lusing basingda Manipur ki matangda amuk hana sabsaba wafam sing sandokna hayenna ba wari sanaduna parliament da thamhanna ba taksin gani haike singi yaipana ba thabak paikhat pa madi naga santi ki operation pibada tungda Manipur kaiba yabagi provision amata thambiganu haibasi Congress party amasung yang ya apamani Territorial Council P bahai basi tungda state ama wering nabagi maru hunbani masina state asida tungda hiram kaya da kaya kaya tholak lakpayai state asigi singi area sing da paikat kadaba sakat thorang gi thabak thorom khuding mag state langakta sel thada biduna autonomous district council ki khutang da Manipur gi sing lam sing da sakat thorang gi thabak thorom sing paikat payai ngasi phawda su paikatuna lakli haike अखोइना एप्रीहेंशन लेरिबो पुनमक्से हुजी हुजी की नत्रसु कोन मणिपुर से कायरक पयाबगी प्रोविजन अमक थंबिगनो वारोशिन पुरनना बहोटनाबदा इनौ नौबा पानगा बोदी बो हारसु और एनी टेरिटोरियल काउंसिल हारसु अनौब एक अमा मदु दरकार ओइदे हुजिक लेरिबा 1971 दा पास तौगिबा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मसिदैदा फर्दर एमेंड तौरगा अनौब एक अमा सेमदना डिवोल्यूशन ऑफ पावर से एडमिनिस्ट्रेटिवली हारसु और नत्रगा फाइनेंशियल पावर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हाइब तारगसु मसिदा अदुम पीबीबा याय अखोइ सिदैदा एनी NSN IM की खंगदे और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन अमगी कोना स्टेट विदिन द स्टेट ओरकपा याबगी मसिगुम्बा एनी प्रोविजन अमता टेरिटोरियल काउंसिल हाइबना सिंगबसे मसि अमता हापीगनु सिने Naga pis doki matanda Manipur de lady batongan tongan political party tarani to yoba mipam mangasi pangthokre thasi tarani pandi phangwadori ba parliament mipam gi mangoi nana status ki oina special assembly mipam kawda bani haina political party ni pana saba Manipur People's Democratic Alliance MPDA gi chairman O Sugindro na lenga ke puning singsil lakli nakalamromda lakatori ba parliament mipam asida ngamkhai kaibe yaroi haina status ki MP marina mipam da Pukatpa ngamdrabadi MP mari mag boycott taurogani haina MPDA gi convener Dr. TS Inausana Fondorkli Manipur Press Club ta pangthokiba pinpham aduda sarukya khiba MPDA gi chairman O Jugindrona agreement asigi warosina karingum kharadi solakpa yai haibigi singnaba leibana agreement asida yariba masak sing khangdoknaba laigana hona biu namit kharani gi mamangda all political party ki bihut amana union home minister gi unadana wari sarurabasu Sinhai oina ngamkhai kairoi haina thajaba pirakpana tungda kari oirakani haiba tamba ngamde haike haukiba state assembly da agreement asi matang MLA humpuna ama toibi ki fireb lawnaba all political party na si minister da memorandum piduna khan khrabasu thabak ta ontoki de aduba matamda assembly mi phamduna lenga kasuna miyam gi ihul khangna thabak toroktrabadi makhal makha kya gi kongjang sangsilagani haina phongdoki akoi Manipur People Democratic Alliance na sarkar sina akoi parjana pami se masigi ihunji khangbi nabgi demakta akoi Manipur Party People's Democratic Alliance na matam chana hogi be assembly do madre do wari lowina baina akoi memorandum ba akoi si minister da pisam bane ba di memorandum akoi se leije aduna hairi badu lahodrabani na hojikti special session nama natraga any emergency wagera kai dogege Hai ba parliament session je si amang de lobiyo madudata akoi parja gi apien boi gini lona na akoi gi parja sok pa hai se si minister gi sok pani si ngasigi bifam adu da saruk yakhiba MPD gi convener Dr. TS Inausana miya mamadi laiba ki interest da puna thabak tomina si haina mifam asi da saruk yana ba BJP amadi Congress da sevau pikrabasu party ani sigi mihu sing saruk yakhi di haina phongdoke mana makha taraduna civil society sing na lauduna Taktri Makai, Langa Kasina Masana Kana Tabak on top of you often later Laibak Tibini, civil society sing a sea, Ladam Drabadi, Manipur Karabapim, the Ladam Gani Hang Bada, Hyman Batokloi, Nasigi Miamna,
ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯒꯗꯕ ꯗꯥꯏꯇꯁꯤꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯈꯪꯅ ꯂꯧꯔꯛꯇꯕꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ framework agreement की मनुंग यावरीब कंटेन दो अखोई मणिपुर गवर्नमेंट दा खंगलु ऑल पॉलिटिकल पार्टी दा खंगलु हाइबा वारिसदी कनाम हाइदेबा मणिपुर कायबे यारोय मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी दा कायबे पीबे यारोय मसिना कांगो अमतगी इंटरेस्ट सोक थबक तौबो यारोय सोमदोइना चलेबा अखोइना तानारिबा पोसक तो खंगनबो होनदेबा ngasibo होनदेबा अदो अखोइ हुजिक मतम लेरी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना मथौना लेबा मरिंगजेन फंबा मरिबा मजाति बुनुंसीबा मिसक अमो होइतारगदे हुजिकसो हाइबे याय भारत सरकार दा फोंगना हाइबे याय मणिपुर प्रजा की अपामबगी मतुंगिना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मनुंग यावरिबा वरोलसिंग भारत सरकार ना मणिपुर लेंगाक खंगनदब तारगदी अखोई तोंगानबा मणिपुर सरकार ना तोंगानबा वारेब अमा लौरनी ना लौथोकपा ngамदबसे सरकार असिगी अछोनबनी करिगुम्बदा मणिपुर लेंगाकना प्राइम मिनिस्टर अमसुंग सेंटर लेंगाकी वाफमदा थाजब लेरे हाइरबदी स्टेट लेंगाक चटमिनरिबा एमएलए निफुना मणिपुर काहेलो हाइबगी थाजब अदु स्टेट असिगी मियामदा पीब ngamलगदरा हाइबा वाफम खुंदाकम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एमएलए टीएस लोकेशन थमलकले वाफम असे नागा शांति की ओरिजिन स्टेट असिगी अपन सक्तम अमदी इंटीग्रिटी काहेन यारोय नागा पीस टॉक ता एनएसएनआई अमसुंग इंडिया लेंगाक अनिना यानखिबा वारोल सिंग मियामदा खंगलु हाइदुना कोकोमी की मखादा संगसलिबा खोंगजंगी सरक अमोइना एमएलए मसापना लुसिंगदुना खुंद्राकम एसिगी मफम अनिदा पांथोखिबा सेक्शन मिफम सिंगदा फोंदोखिबनी यूनाइटेड क्लब्स यूनियन अपुनबा मैरा पाइबिलो पुखाव जीपी नसिंदना सगोलमांग कम्युनिटी हॉल दा अमसुंग यूनाइटेड क्लब कोऑर्डिनेटिंग कमिटी खुंद्राकम एरिया नसिंदना खुंद्राकम दा लेबा लाइनिंग थौ पांगलबा कम्युनिटी हॉल दा सेक्शन वाकत मिफम सिंग अदु फोंदोखिबनी लोकेशन मखाताना हाइखिबदा सीएम ना महाकसमी नरिबा एमएलए निफुगा फमिनदुना मणिपुर काहेलोय हाबिगा अईब सेरोल थोक्तबी मरम करिनो सेंटर न सोगलोय हारगा स्टेट असिग सीएम दा अईब सेरोल करिगिदमक्ता पीदबनो एनएसएनआई अमसुंग इंडिया लेंगाक अनिगी वारिसन लाकपसिदा स्टेट असिदा ख्वाइदिगी हेना तंगदु लैतादा फिल्म अमदा लेरे नागा शांति की वारिसना स्टेट असिगी इंटरेस्ट सोगलोय मणिपुर की इंटीग्रिटी काहेलोय हाइबसे अदुकी मतिक मसिंग यामले अदुगा हौजिक फावबदा प्राइम मिनिस्टर अमसुंग अमित शाहना स्टेटमेंट अमदा थोक्तबी मरम करिनो हाइबसे स्टेट अमसुंग इंडिया लेंगाक अनिमक्ता हंगनिंगी हाइखी अनमल मिनिस्टर मुझे आगे सरकार से वांग जो है नान जो है ngasi जो है काय लोना थाजब पिरिक हाइब तारबदी अनमल एमएलए निफुदना थाजल एश्योरेंस प्रजा के नमक्ता मुखै थोलागा मखा एमएलए सिंग केंद्र की प्रजा सिंगना एमएलए सिंग थाजब थम्बिराबरा मखोय समेंदर एमएलए फुनुदना थाजब लेत्रकांद करमायना प्रजा खोना थाजब ngамदोरिनोबा अइना हाजिनबो क्वेश्चन दे अदु इबरगदी हौजिकसे सरकार दा सपोर्ट तौबे एमएलए सिंग कैदौ लैगिदिबा मखोय थोलक्तसे करिनो अदुदी सेंटर दा अनमल मिनिस्टर हाइबदा थाजे हाइब तादे मोय निपुद थोलक स्टेटमेंट थोकबिरोना होल लमदम सिगी एमएलए उमफुलेबदा निपुना तौबैसे सफिशिएंट ओरे अखोयदे थाजददुना इसामक फमगा मफम असिदा लैबाक सोकपय कायबे यारोय हाइबगी खोय मणिपुरदा लेमना जाति पुनमक्से अमता नुंचिना लेगदौन हेना असिगी वकत मफम असिदा सेक्शन वकत मफमदे यावजरीना नागा पीस टॉकी वारोसन लापना मणिपुर में नागालैंड तंगदु लैतादा फिल्म लापदगी नागालैंड की मरुओइबा लोब अमोइरिबा नागा मदर्स एसोसिएशन की लुसिंग बिसिंग मणिपुर की इमा लोबसिंग अमदी कोकोमी की थौमी सिंग उनदना वारी सानख्रे नागा मदर्स एसोसिएशन की एडवाइजर डॉक्टर रोजमेरी अमदी प्रेसिडेंट अवयु मेरू न लुसिंग बमियोइ तरुण साबा कांगपु अदु ngarang numitang waidam imphal da thunglakibani association asigi lusing bising asina ngasi numit nungthil pung amarom tarakpa matamdagi nungthil pung 3:30 taba phauba North EOC da leba classic hotel classic regency hall da manipur ki tongan tongan imalop singi lusing bising amadi kokomi gi akhanabati mamaga unadana wari sanabadu da naga mothers association gi maikai dagi मणिपुर की लुप सिंगी लुसिंग बसिंगदा सही कया सथरकलिबा नागागी इशू असि लोसिनबदा मतेंग पांगपिना वाफम पुखलके मखोई वाफम अदुदा लमदम असि लुप सिंगी लुसिंग बी सिंगना करिगुंबदा मणिपुर के सक्तम द कायरोइदा ओइरबदी सगतकनी कायगदा वाफम यारोलबदी सगतप गमलोय हाइना थमखे मणिपुर दा नागा पीस टॉकी वारोसिना लाकपदकी स्टेट असिदा सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्स के थमजिलकपा मदी मतौ करमना यमथंगनरिब स्टेट अनिगासी इंग तपना लेमिनगदगे हाइबे मतांदा वाफम कया पुखतुना खनकी हाइरी वरी सानबदु लोरबा मतंग होटल अदुमक्तदा पाउमी सिंग उनबा मदा नागा मदर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अवयु मेरुना मणिपुर की मेरा पाइबी लुसिंग बी अमदी कोकोमीना पुखलकि वाफम सिंग असि नागालैंड दा हल्लबा मतुंगदा नागालैंड की लुसिंग बा कयागा उनदना खनकीगनी वारोसिलदि करी यावरी हाइबसे सुखंग खंगदबना लेमिनरिबा पुरुप सिंग मरक्ता येंथीनबा याबा थबक सिंग तौगुमसी हाइके We are here, our team, we have a peace committee with a slogan, shed no more blood.
Actually, there should not have been any apprehensions. That is what we feel. We never know what government of India is, playing also. We never know. Because today, the interlocutor, today he'll say something, tomorrow again he'll say something. That is, that is why it's been making everybody's in confusing mind. That is why we never know what is government of India is playing. Indo naga pistoki matanda miyang mihut amoina masagi pire miyam da kanghalo madi atuba matamda assembly mifam kau haina kurai ge yanwa miyam na kurai MLA wangkai MLA mani ketrigao MLA gi yumda thomjin kre kongjang asi coordinating committee Manipur integration kokomi gi mi makhada coordinating committee kurai na sinduna lamlong da leiba sangit kala sangam dagi khongsan ba hoki yanwa miyam na ngamkai kai be aro haina MLA ahung gi yumda thomjin ke badada wangkai MLA o henari natana kurai MLA el susindro madi ketrigao MLA en Indrajit masalai tabna hak thengana wakuna ba fangkire sangit kala sangam hol gi khongsan ba hokiba khongjang adu tinchit lambi da laktana kurai MLA el susindro gi thongal mapa yoropada police na thingdana khongjang loi sigi marakta mid kharaga MLA gi yumda sanghan ki MLA masalai trabaso video conferencing gi khothang da wari sana ki amadi MLA gi maikai dagi su assembly mifam kauna ba wafam phot kani amadi Manipur gi ngam khai sokalak pa yaroi haiba pire hongdri haina miyam da thamki makata na miyam adu hata lambi dagi bawpara da leiba wangkai ki MLA or Henry gi quarter tamna lakpada konung mamang yorokpada police sing na tingduna mihut khara quarter da sangbi aya pk MLA gi unabadu da wangkai MLA gi maikai dagi su miyam gi tamak lepli ngam khai sokhan ba yaroi amadi athuba matam da assembly phamna ba taksin gani haiba firep thamna ki kongjang asi aroi boina miyam na ketrigao MLA gi yumna thomjin ki adumoina mak MLA masala itabana emung manung gi musing unarabagi matungda mobile phone gi kothana wari sanaki ketrigao MLA gi maikai dagi su miyam gi mihut amoina sabsana thengnagani amadi assembly session kauna ba taksin gani haiba wafam miyam na thamki ngasi kongjang atu da saruk yakeba coordinating committee kurai gi kwangang wai bon kuraina tha sigi tara marida miyam gi asobu khongsana ma kurai gi mafam sin mathungna khongsan gani haina mahang na phongdoki Sakadori maram se hauji Manipur ge tanik ba matamda ngasi bawda akoi khangan thami base akoi sumaina wahalaga thambase masi koknoba athu matamda Manipur gi assembly kaunaba adu hairiba MLA singsina mamang da Manipur kanaba kaidogi matung tarkla kaidogani adu hairiba akoi maige gi MLA ahum mari sina hena chawu thaudang lorga imaleba Manipur kanbada akoi saruk yabiu haibagi adu mukhongchan Sakadori India government amadi innocent ay mani ki santi wari sanabas na status ki apun mga saktam territorial integrity amadi lamdam masida sa kaya gi mamang gi leraklaba purup singi marakta nung sinada bagi masak yarong gani haib gi thajabalay handang matang asida state asida leriba mipung khuding magna state asigi apun mga saktam kahendana ba sabsana thegna horasi haina Manipur University community ke mai kay gi thamnaki ngasi Manipur University community Manipur University Teachers Association Muta Manipur University Staffs Association Musa Manipur University Students Union Musuna Sinduna Naga Peace Accord asina maram orga status gi tangdu loitaba apun gi saktam kaihenba yaroi haina Manipur University complex da wakari pham ke wakari pham aduga mari leina na muta gi executive member Dr. N Sanato man hai India government amadi nation gi tongan ba lup singa santi wari sanaba sigi makhata bo nation IM gi designated camp kaya thinkiba loinana status gi mafam kaya da army amadi paramilitary force ke hena personnel kaya mafam kaya da site thorok pasina maram moirega Naga Peace Accord asina maram moirega status gi interest kharadi solakani habi thazaba Manipur University community da samam naba laijai masi su matakta haujik lariba laingak asina kokomi gi chapsana thajaba piduna wari sanaba ngamdaba sina MU community na khanjari ba wafam asi amukhanna sumhanlak le MU community na kokomi na Manipur miyam galoina na Naga Peace Accord asig mayok ta sangsile ba khongsang Manipur University community na chapsana support tawi haina phongdorki ka peace talk asigi marumda peace nataba appeasement to koina lakhiba mi bu pelan nabagi ngaktang gi pelan nabagi oina lakhiba aduguma tung koina long term measures long term adugumba plan ama yaudaba asigumba makhalgi peace talk ase ekoina masik ekoi welcome taude Nagaland amasung Nagaland gi boundary gi manungda
NACN IM Nagaland based over NACN IM की करीगुम condition अमद हेक्ता यानखिबा अखो यूनिवर्सिटी कम्युनिटी की साइट वेलकम तौजगनी अदुबु मणिपुर की इंटीग्रिटी से मरुइना इमोशनल इंटीग्रिटी अमसुंग कल्चरल इंटीग्रिटी सिना सिंग बसिंग से हानगी सक्तम से कायननबगी सिलकपदुदी अखो याबंगमोय दुको कोकोमी अमसुंग हौजिक लेरिबा फिबम असिदैदा मणिपुर की इंटीग्रिटी कायरोइदबु ओरगदी मणिपुर की करीगुम फिबम अमतदा कंडीशन अमतदा कायहल गोमसी अमसुंग काय ननब सिलकनी हाइबगी करीगुम कंडीशन अमत लैते हायरगदी करीगिदमक्ता अखोय कोकोमी की साइट की वारी साबा तंगाई फद्रिबनो हाइबा वहांग सिसु आई की साइट की यूनिवर्सिटी की साइट की हंगजनिंगी नागा पीस टॉक की वारिसिन पुरपदा मणिपुर की इंटीग्रिटी सोप यारोय हाइदना थवाल डिस्ट्रिक्ट की मफम ख्यादा सेक्शन मिफम फमदना खोंजंग संसिंखरे कोकोमी संसिलंगने बा खोंजंग असि बसौपलदना ग्रेटर थवाल की लाइकाई कया की क्लब अमसुंग मैरा पाइ बिसिंग सिंदना कियाम सिपाई बाबू कैथेलदा मियाम सेक्शन मिफम सथकी सेक्शन मिफम मदन सरुक याखिबा वांगकेम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एमएलए के मेगा चंद्र मदी कोकोमी की थौमी सिंगना नागा पीस टॉक की मतंग इंडिया मणिपुर गवर्नमेंट लौरी फिरे यानी फोंदोकी मियाम एमएलए हुंफू की वरोल सुमु तोखाई ताहनब इंडिया गवर्नमेंट की थौसल यानिंगदे अतुबद असेंबली मिफम कौ लॉन्गलिप मणिपुर हाइब खोलाउसिंग सुलाउखी हैरोक ब्लॉक कांग्रेस कमिटी निसु मणिपुर की ngam khai kahen bayaro haina section मिफम सथकी हैरोक पार्ट 2 की कैथेलदा मफमदगी मियामना सेक्शन मिफम फंबग लोइना लंबीदा ह्यूमन सेन सेमदुना खोलाउ कयासु लाउखी यामना इचंग थौना दायित्व लेना मणिपुर सिबु लुसिंबिरिबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना मटिंग थोकना लेबाक से ngakani लेबाक की दमकता लई हाइबसे मटिंग थोकना ngang सुकुंब मयाम सिंगसिना प्रजा मयाम दai कोई मिपाइनबा कोई लेबाक से काइबगी थाजब लई काइगुंबा काइ लेरोय हाइबा स्टेक होल्डर ताननी हाइबा वाफम कंडीशन प्री कंडीशन खरा मफोइना थमिबसे मसी लेरगदी वाइ सूट अखोई सिदै करिगी दमकता तोगान मफम सिंदा सिफाइसिन थाजलगा लेरिबा नागा शांति की ओरिजिन स्टेट से अपन सक्तम अमदी इंटीग्रिटी कहन बेयारोय नागा पीस टॉक ना एनएसएनआई ममसुंग इंडिया लाइंगा अनि यान की बोरल सिंग याम द खंगल हाइदुना कोकोमी की मखा द संग सेलेब खोंसंग की सरक मोइना ngasi पांगई हाउताल लैबा एसबी गेटवेल स्कूल कानंदेबी मेमोरियल स्कूल अमसुंग पांगई यांगडोंग द लैबा पारी मोंग ख्वाइ सिनम संगी महिरोय सिंगना ह्यूमन सेन सेमतना खोंसंग संगसिन ख्रे खोंगजन दुदा महिरोय सिंगना मणिपुर की अपन सक्तम कहन बेयारोय लॉन्ग लिप मणिपुर हाइबा खोलाउ सिंग लाउकी इंडिया एनएसएनआई मनी की मरक्ता सानकी पीस टॉक की वारोसिन मियाम द खंगहलु हाइदना कक्सिंग मियाम सेक्शन खोंगसा सत्रे सेक्शन खोंगचन अदो कक्सिंग कैथेल अपन बनु पिलो जॉइंट नॉन गवर्नमेंट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कक्सिंग ऑल कक्सिंग स्टैंड यूनियन अमदी यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन सिंदना सत्थकिबनी खोंगसन अदो कक्सिंग युम्बी मचा क्राउंड दी होरगा कक्सिंग बाजार फारब मतम कक्सिंग एमएलए यंगखोम सुरचंद्र मयम द कक्सिंग मियामना ngasi थॉमजिन की मियाम अदो कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना तिंगलब मतम मियोय खरख तमक एमएलए की मयम द संहन की एमएलए रेडम दरबना एमएलए की पीआरओ दा मियाम मेमोरेंडम खुसिन की कोंगसत मनुंगदा कांगलोप नाइबा वारोसिन पामदे yes for integrity no to disintegrity we want peace not pieces हाइ न थाबा प्ले कार्ड सिंग पाइब गलोइना कोलाउ कयामसु लाउकी नागा पीस टॉक की वारोसिंदा मणिपुर सोप यारोय हादना पासोय लमखाई न्यू कासा रोड तसु सेक्शन मिफम फमख्रे मिफम अदो एसबीएस कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड सिंदना एसबीएस के ऑफिस ममान द फमखिबनी नाकल मरमदा नागा पीस टॉक की वारोसिंदा करम वाफम सिंग यावबगे हाइबा अतुबद मियाम द खंगल हाइदना ऑल मणिपुर साउंड सर्विस एसोसिएशन सिंदना मोरांगखोम हिसम याइसम पात सेक्शन मिफम फमखे मिफम अदो सरुक याखिबा सिंगना नागा पीस टॉक की मतान कोकोमीना संगसिलपा खोंजंग खुदिंगमक सरुक यागनी हाइकी कांचीपुर लेबा स्टैंडर्ड ओवर हायर सेकेंडरी स्कूल दसु स्कूल की महिरुई सिग्नल लंबी थोरक्तुना ह्यूमन सेन सेंकी मसिदा मणिपुर की इंटीग्रिटी कायबे यारोय लॉन्ग लिप मणिपुर इंडियाना मणिपुर थुगाइबे यारोय हाइब खोलाउ सिंगसु लाउकी नागा पीस टॉक की वारोसिंदा करी यावबी हाइब मियाम द खंगनदे हाइबी मतान सेक्शन मिफम फमख्रे सेक्शन मिफम अदो कोऑर्डिनेटिंग कमिटी वांगू डेवलपमेंट कमिटी अमदी सुगनु ब्लॉक कांग्रेस कमिटी न सिंदना पांगथोखिबनी मिफम अदो सुगनु की एमएलए के रंजित मसामक यावना पांगथोखिबनी मिफम मनुंगदा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की वारोसिन मियाम द खंगलो कांगलुप नाइब वारोसिन पामदे yes for integrity no to disintegrity we want peace not pieces हाइना थाबा प्ले कार्ड सिंग पाइब गलोइना कोलाउ के लाउखे
Bisnupur district ki mapam kaya da naga pistok ke waro sina landam asida hinam amata da sok payaro haidana rally ka loina na section mi pam pangtok na ke kokomi madi kokomi moirang subdivision ki bi makada moirang ki tongan tongan fam kaya da seli ba winger tata magic auto iris sahum yang khairom na sendra masin dagi horaga kumbi bazar phau basalaba matung torbung taduna amuk moirang bazar tamna lalaba matung moirang sengai lampak ta pundana mi pam pangtok ki Manipur ki lam masel amata kaiba yaroi haina association asigi maikai dagi chu akhoi su saruk yajaboina Manipur da matung da lakba thoram kaya da su association asina hogdor pa khuding makta akhoi maipuna na thabak si yaujagani haina nomagi sintha lepcharaga subba Manipur gi oiba aruba tangkak asida akhoi su saruk yaja India lenga ka mani NS na mani marakta yana ki bawa fam yam na khangalo naga framework ki wathok war loisindri ba phawba makalamati ki harau kumai amadi festival lai ba se da pakto pigin haina all India youth federation ki serola mana khangalak ni India ma so NS na mani ki marakta sanari ba pistok ki waro sinda Manipur ki apun ki saktam kai bi aroi haina laisang them bazar ki community hall da section mi pam satakre mi pam adu laisang them ki club yawal yalamadi UGC humna sidna pham ki bani Mifam manungda NSNI amadi India government ani kimarakta sana kiba peace talk ki warosin miyam da kanghalo long live Manipur haina thaba play card kaya paibaga loina kholau kaya lauki Lalolo Zeliarong youth front na naga political solution purakpadana tana Zeliarong miyam gi apaba puraknaba government of the People's Republic of Nagaland NSCN ga punsile hairakli Lalolo pasina thadro paseroli matung ina lup pasina kupna khanaraba matung da Naga National Political Group NNPG bu sakutna Naga peace processes ki saruk yaragani India government and tribal singi Lalolo lehelaro haibi period adugi matung ina Lalolo pasina NSNIM ga punsina bawarep loki bani hairi Manipur da poche gi maram sadana wangkhalak pat thingna ba all Manipur Stancy Union MSU gi thomi singna ngasi Impal mayola leiwa sobu dukan singna drive satakre MSU na sataki ba drive adugi manung sana thangal bazar gi alu gali nagam phalam sum thangal bazar gi masjid rota leiba nongmada sangdra ba yadra ba polam sing yon ba dukan singda sangdana pot gi mamal gi price list thena na ba dukan phamba singda khanghan ki loinana poche gi mamal maram sadana hingal tanaba madi yon pham thokpa mamal da yona ba dukan phamba singda khanghan ki Tribal adugi manung sana matam helaba pochai singsu pakatna manghan ki Alu gali sida khoina chorakpa khoi yengja matamda ngarang nahan thagiba khoigi telhau chanam alu jingi mamanga khoigi ngasi dukandar singna hairami maman siga yamthina khenaba mayam khak leire haitare hangbu matamda su khoigi makhoigi maman singa si khoigi akang nabi leite khoigi alu kg da kya pi haga khoigi kun trampan kun khoigi kuni thoi chindana trampan haga khoigi price list na khoi kuni thoi thelam bagumba maina mayam khak thengnare haitare khoigi karba chaung tab ka wala singsina posai maman yoning mamonda yoliba singa sa manpu government na khoi mieng changa kanda achu matam da action lokhot piu loina na khoigi pochai maman hengalab singsa hanai mamanda jongadawani Manipur Commission for Protection of Child Rights MCPCR linkat kibigini pansa foundation de ngasi not AOC talaiba all high court complex da pangthokre tharamade da Manipur ki governor Dr Nasma Heptulana angang khuding maksu mi mana phangliba right ka sab manana phangan gadabani amadi angang singi matakta crime tawba mi khuding mak law gi matungina sab sab serak pifam thoi haina phongdoke Children of today our keepers tomorrow haiba team da pangthokiba tharamade da governor na makata na phongdokiba da MCPCR hek linkat patagi lamdam masigi angang singbu makoi right ningthina panghanna ba madi protect tauna ba honadana lakli commission asi linkat pagi maroi ba pandam de angang sing interest protect tauna ba madi angang sing matakta sathaba crime thingna ba honabani haike taramade da commission asi sahi sani lisini taratare ram sani lisini tarani pan ge sahi gi report amaso release tauki lana Imphal West amaso Imphal East district ta leiba child care institution singda leiba lairik lai suda hitoi singthoi ba angang tarup khangatuna mana piki Every child, whether a boy or a girl, irrespective of age, is unique and has value importance as a person with the right for their human dignity to be respected. When we understand and respect children's dignity, we are able to create better protection mechanisms, and the children themselves can act as active agents in their own protection. This helps to develop and build recognition of children as independent bearers of the rights
with a sense of identity and a positive implication of their self-esteem. MCPCR की फाउंडेशन देगी थरमदुदा लोक सभा की MP डॉक्टर आर के रंजन हाई मणिपुरदा सही तरानिपानी मखादा लेरिबा अंगांसिंग असि मखोई फंगफम थोपर राइट निंगथिना फंगलिबरा हाइबा ngasi मिरोल असिना खंथबा मथौ ताई अंगांग खुदिमक युमदगी होरगा कुनाय असिदा लेरिबा मापी मापा ओइबा सिंगना ngakpi senbiba sangi sai asigi July 35 da amend taukiba Protection of Children from Sexual Offense Act ki matungina angang singi matak sathaba crime da senaba sing matik saba fine ꯊꯤꯒꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯦꯜꯗ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯏꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯤꯡ ꯑꯦꯟ ꯆꯥꯏꯜ ꯁꯦꯛꯁꯨꯋꯦꯜ ꯑꯦꯕ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯈꯤꯁꯤꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯁꯣꯔꯠ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯎꯠꯈꯤ More than 300 millions of children all over the world are denied of their rights. Aikogi Manipur is a zone of conflicts. Angang sing ipiba angang sing to da aikogi hujik leriba conflicts and crisis mayam asina encircle tor kan da aikogi young minds sing se masi already kare haikani wagi freedom of thinking aduga good the positive approach to la to bodo aikoina spoil to bodo na ngasi gi society sina tawe United Nations gi magi convention da piriba protective of families and protective of communities haibta aikogi communities na aikogi children sing se angang sing se karamaina aikoina protect torige se masi akoi rethink and re-examine and we have to perform our family and community roles se phajana perform tawani Sikhism lining hongdolaba Guru Nanak Sahib ki sahi samwa yankai supam pokomon thoram Impal da so lining asibu satpa mioi kaya na palan thoram pangthokri lusing basiki mapokomon na lakpada state asida tangdulai ta daba amadi nungsi chana na leiba lamdam ama purakpoi da sunu haina palan thoram adu saruk yab lakiba Manipur ki Chief Minister and Biren na pangthokri tanggal kaiti da leiba Sri Guru Singh Sabhada pangthoki ba thoram adu da lining asigi nat ki laison tinson amadi lining isagi thawal tauki amadi laioi khraba lusing basigi khubam da miyam na haikalai ka tamdura thawni jaki Maroina Sikh community loina na Manipur gi miyam amadi punamakta sugi 550th birth anniversary Guru Nanak ki nimisi lakpasi mayam da peace amadi harmony laina mayam puno amato oina Santi ki pauzela mayam da pizzeria na May Impal radio station the Mathau Taudun Leramba Impal West Kisemajan Hangun Awang Laka Laikitaba BDF personnel. Moirang Tim Kiran Apopa M. Maimugi Munga Impal West BDF Welfare Association Lupa Lak Magiting Bang Pikre. Impal West KSP Conference Hall the Pangtopa Mating Pipi Taramaduka Marilena Impal West BDF Welfare Association President MD Riaz Khan High Association Sinama Mang the Hona Sang Silapa Association Si Makada Laiba BDF personnel Sina Narakpa Madi Laikita Yarpa Matamda Mating Pandra Laki. Masih manung sana ngasi asi like hitraba BDF personnel asi gimung manung da BDF personnel singna kaiget na basen pam asi mating pangmari makata na su district asige BDF personnel singna matau tauring hida asok pan jarok pada sel mating pang bahor gani haike nungai jaba paw mana khoi siba tamda lupa lak amom ade mang da bi drama thoi masu pi khreng si gi siga train thoi su ne khoi na pi jare si adu matung da dinga si gi matung da gi di Impal West district BDF welfare association na Impal West sida lei riba BDF ama kari guma on duty da sokpa taraga di lupa lising mangai khoi mating pangani adu ga seriously sokpa taraga di ma gi medical report ki matungina lupa lising tara masu khoi mating pangani district ka lei riba khoi BDF simna khuding mangna yamna discipline ma di respect leina khoi Mayang gi loy no terangak pada ko so ko tawdang lominasi atu ko cooperation laina mayang cooperation phangna ko to minasi ha do kumsi welfare association ni market de thamja Impal West District Commando Team na lokat pasakin tharang manung sana Dharmasala Alugali ima ka thilamasung yai mestorta ti hum ki tawsa thakrai Impal West Commando OCP asoba na lusingba kangbu amana ngasinung thil pung mari ga minit tara manga tagi pung manga phawba thi hum ki thabaga du sataki bini hairi tiba hum badu da miusani kuntraram verification sataki verification da masa ke saktak se sudaba mioi tara phagat ki ba loina makata ba wahang paung sathana city police station da sinakrai hairi
Bisnupur District Police na district asigi manungda pamda thodoksing thokna ba local protection tharang soroga moina district asigi saiton hayai kon dale tibu humbugi thabak sathokre ngase yupung manga dagi taruk phaw sa thaki ba tibu humbugi thabak adu Bisnupur District ki command OC Inspector Bilun Thang Vai Fei na lusingba police team amaga kuntra matoi suba sam rifles ka pun team amaga puna sathamina khani tibu humba da khuladu da lainamba nupa chama yankai amamam to oina verification sa thaki Police ki apun batim mama nga sinung tilpung ama makhairam taba matam dali long area da thibu humgi thabok sathakre operation adu ASP operation CDO Thawal Sajidananda Soibam OC CDO Inspector and Sadananda amadi kuntaruk subasang rifles ki major Ram Dube na lusing ba SP Thawal Dr. S Bomsak mi makhad sathaki bani awal masjid lelong yangbi lekai 1 number 3 part 2 ki turel mapal gi carbine ama magazine ama local magazine yaw ba 9mm pistol ama phagat pangam ki phagal ba polom sing adu lelong PS da makhata ba legal action lokan ba ki damak kusin nakhi Oripok kang sublambi oripok yamem nai kai mapada bolero ama road divider da thopchin bada nupa ama siri ama na sokle thodoka singana num dam puni pan makai ta ba doai da thokibani accident adu da laikhidra ba misak adu oripok toram nai kai digi ningthogjam Tolstoy sei kunthra mata ya phokpa ningthogjam shanti ni sokla ba misak adu na oripok khaidem nai kai khaidem binu apopa dhaneswar ni impact news na makham adu digi phangwa pauda lamboi khonang khongda oripok tam na haigalaki ba Bolero adu yambem nai kai mapa yoropada mathanta road divider mataka thogatuna electric pole da thomjin jaki khudakta gari edu longlaktuna gari edu da tonglaki ba Tolstoy gari edu nan medagi khudakta laiki dabni hairi gari edu thoroki ba binona fibam luna sokpada ge rims da bukhatuna laika nakhi hairi thodok tokpa madada Imphal City PS ki kangbo amana laktuna kayasa ma lokhat kre hairi Anauba mayon concert ama khakna sinduna ningol singda hiangai gi khudul tambagi thoram pangthokre sagolban tera amudon akham direct laiba lining tho amudon community hall da pangthokiba thoram adada thoiba mitung len oikiba sagolban MLA RK imona Manipuri ga sob issue sing tholakpada lamdam asigi nupi sing lauri pathodang sing thaningai ni haina thagat phongthokhi Mana makata aduna Indona ka pistok ki sarang na babra kasida ikoi masel ama toina pundri ba makai ikoi pandam phangam loi mian ma sangsil ba khongjang asik manung sana ACC oina so hayeng numina wainam pung tar makai taba matam da Imphal juri lambi da miang oiba peace rally sat thagani haina mahana phongdokhi ngasi ki tharmadu da Imphal Municipal Corporation IMC Ward number 7 ki corporator RK Zitian su sarogya ki Pegliba mahiroi oiringi matamdagi haudana personality lahenab ge pandamda mapalak suba winter festival Mangal Kids School ge auditorium da pangthokre learning convincing and doing every work haiba team da pangthok patharamadu da pegliba mahiroi kayana haizaba tongan ba nat ge jago isai kaya taramadu da wutki ngasiki taramadu da Manipur University ki Korean Linguistics Department ki Professor Lee Yung Professor Romita amadi Korea ki lakwa Mr. Lee Liki social scientist sarugya ki School ki system si Americans and Koreans it over type ta every students they have to attain and they have to just join the function adu taro matam da angang sing se makoi da aki bele ra roi adagi any person mo unara kanda masigi function sina makoi da am help to we oja sing sina hana loin tam thokan sa sin tam tam da satra makai su anu bo wakan galo na adang mo system loin tam tam da yam harau bu na anu bo wakan su phangjai masi dam ta khoi gi parents makan su ya na mating pangye to ge encourage to be School ki system si America Thawal da leiba lawmi singda ningtham mahi marong thabi mata na limit manga ni sunna training pin bi program hawdokre training program ado Pradhan Mantri Krishi Sinsai Yojana gi makha da horticulture and soil conservation Thawal district officer na sindra district horticulture office ki training hol hawdokibani training program asigi atak ahuban nimitta tongan ba resource person singna ningtham thada sentok leiba mahi marong thanabi mata da lawmi singbu wakal tahan ki Training program hobi nimitta saruk yaki balaumi singda Hawaii maru yentoki.
Ministry of Donor North Eastern Council NEC Makada Veterinary and Animal Husbandry Department Paikalapa Kongtang Sorok Moina Masa Y Sangdrabi Murray Buffalo Haina Kangaba Eroising and Tokitarama Poram Patalaiba Integrated Cattle Development Program ICTP Complex the Pangtokre Eroising Ado Senapati Sung Kangpopi District Manusana Laiba Kangalaba beneficiary Kunmanga the Yantokibani Taramada Veterinary and Animal Husbandry Department Director Dr. Isauba Joint Director Planning Sabungam Nandkishore Amasung Project Officer ICDP K. Santibalana Beneficiary Singda Eroising Adu Kosinaki North Eastern Council की project अमगी मखादा हजिकी कोई मुरासी इंटोक्सबनी second installment नि फंगबीरी ब beneficiary मरु मपांग सिंग रेडी सेशन सिंग तिदा मयामना खंगबी गदोबसी इरोई सिंग सि लोइना pregnant ओइरबनी मसा पोगलाबा मतुंगदा मोय physiologically अहामबगी मसा पोगलाइब अहामबई खोमथोक्सी अनि सुबो खोमथोकता खरा मु हेन थोलकनी दा अहुम सुबदना खरा मु हेंगलकनी किदंग फजना संगोम यामना थोनगे हायरगदी पिजा पिथकबा गदोबा मागी सेवा सेवी से खरा नितिजना कोई तबिब ताई मसिना मोइदा सेंथोक लंबी मा हेंगलकपा सेल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मथंग मथंग मदुई पांडमदा कोइना प्रोजेक्ट से पाइकट चबनी थंगोंगी पोथोक से कोइ मणिपुर याम वाटलिबो हजिक से मदुगी बुसअप तौननब एनहांस तौननबगी दमकता मदुई पांडमदु कोइना पाइकट चबो प्रोजेक्ट नि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल मखाद पाइकट चबनी था मरी सुबना सथरखिबा Saturmasya Brata Samapan Samura ngasi pauna kaitan laiba Manipur gita bapan da loisin gi tharam pangthokre taramata da sanabi gi matungina lining laison gi tharam kaya pangthok pana mapung ba tasakta moiki loina na sahi gi oiba ban parikrama divas palan laliba tha sig tarataru yanga gi tarama pani pan ba thang sudumita ningthau khong bazar da laiba CVC Gopinath ki mandir da pangthok lagani hairi United States of America ki maming lereba multi-level marketing industry mo iriba NST Global ki thabak thoram singi matangda seminar pangthokre company asina puthokpa hidak makhal ahum ngasi Imphal da launch tokre thoram ase Dream Village Asset Camp 2019 haiba thimda NST Global Core Committee Manipur Sindra Hotel Imphal pangthokibani company asina puthokpa haksangi immune system phangadoriba non-fruit dietary supplement glucosamine 2200 amadi omega 3 tablet na piriba kanaba sing mata ni USA de ki lakpa kang hai sing ne wapam kaya tham ki Japanese encephalitis ki saithing toina phangli batamenum district da Japanese encephalitis mahik tagi nga thona ba kidamak ida kapi campaign how kre be responsible parents save and protect your children hai batim da sataki ba campaign adu district adu ki DC oriba Armstrong Pamena Tamelong Higher Secondary School da hautoke ngasi campaign hautoki banamita sahi amadagi sahi tramanga phawbu panung da laiba sahi nauribi angang sing lising ani romda JE vaccine kapthoki campaign asina district adugi angang sing lising kuntaruk lomda hidak kapna pi pandam thamle Meditation for Peace in Manipur haibat tharam ama ngasi phajinga da pangthokre tharamado Brahma Kumaris Manipur na sindra pangthokibani tharamado da Brahma Kumaris Manipur ki mioi kya na saru yake tharamado da akhang hai singna Prajapita Brahma Kumaris Aishwarya Biswa Vidyalaya na malemda ingthaba purang ba lawri ba thodang siki matang da sugaina taki Hazir sanabgi pauda Kunthram Apan Super State Open Case Prize Tennis Championship ngasi loisin kre sathiki championship asigi under 10 girls single final da Awa Sarmana as Madhusri bu under 12 girls ki singles final da Z Ananyana Z Awabo mighty ba pikibol in under 14 girls singles final da Y Tobina L Nandini bu mighty ba PK championship asigi under 10 boys ki final da Sokham Kaishamna Case Kage Babu Mighty Bapi Kibana under 12 boys ki final dana Shankar Haisnam na Karnazit Yumnambo Mighty Bapi Bagam K Championship Asiki Sahini Pumangai Mataki doubles final da Toresor Mati Kangzamba Nina TC Botonam Sung TS Rakesh Ani Mighty Bapi Bagam Kibana Sayi Yankai Manga Mataki doubles final dana Y Botombi Madi Ice Botombi Nina and Dilipam Sung Case Kopi Sobo Mighty Bapi K Championship Asiki Men's Open doubles ki final da Bhusan Amadi Becker Arena Toresor Madi Pramjit Ani Mighty Bapi Bagam Kibana Men's Offal Singles Final dana Bhusan Hawam na T Brozendro bu Mighty Bapi Bagam K
Manipur Tennis Association mi makada thasi mangada satabaho ki tennis championship asida tongan tonba category singda tennis sanaroi puma toina sarok yari ngasi championship asigi losin bi thamda mata ki president ti pamai amadi association asi masak naraba mi khiana championship aduda mako mathang takraba sanaroi sing aduda mana mathum sing kodol tangki Untra Mari Super State Junior Boys and Girls Archery Championship Nasilosin Cray, Manipur Archery Association me Makada, because Archery Association Poram Panasin and Impal Skimanus and Leba Eastern Youth Construction Association Poram Pat Leba Association as Sanabunda Nasi even with Sanakipa, Indian Olympic Round Compound Girls the BAA Susitra USC and Veronica Masung ACE L Dulinana Hanba Nitsubama de also portion Takibulina Indian Olympic Round Boys Compound na NSA Y Rosina Han portion aduga SIRC TS Suras Ngambana and so portion aduga USC NZ Lamgan Bana also portion Taki Satakiba Archery Championship Sigasi Sanakiba Indian Olympic Round Recurve Girls the SIRC K Pramesori Madi Lumila Pungsak Anina Han Bama Denis portion Takibulina VAA KS Manglim Sanana Homes portion Tabangam Kibakalina Indian Olympic Round Recurve Boys Dana Sai RCG W Leonard NSG VK Sarma Masung ACG Ngantoiba AK na Han Bani Suba Madi Homes portion Tabangam K Championship Asigi Gasis Lesson Biggest Samatar Adada Ketigao ACG Medi and Indrazid Manipur Archery Association President BK Sarma Madi Korai Kaidem Naka is La Parisat M Tomana Manipur Archery Association Masak Narami Kiagaloin and Nasarugyaki. Suba SS Mani Sharma Memorial 3rd Division Football League USC Payeng Amadi SYSC Sangai Telani Mai Pakre Hari Football League Asiki Sanaki Mani Super League USC Payeng MSC Malo Bupanjal Senior Daduga Manga Super League SYSC Sangai Telani KYC Kurukul Bupanjal Ani Madamai Pipangam K Imphal West District Football Association me Makada Satribal League Asida Tim Taramatona Sarkiari Hayeng Legacy Taruk Amadi Taresu Massing Sanaragan Hana Tournament Asiki Convener and Hadro Seronamana Kangalaki Mga suba Sri Gopal Deva Kang Tournament ke sahi yang pembusuru singgoiba Super League Kang Tournament ki kasi sana ke match amada Bamdiar Kangkut mai pakre Yaskul Kangkut na sindurang asi Yaskul ki Kang sang sana ke ba Kang Tournament ke Super League ki match atu da Bamdiar Kangkut na ana hafta panjal toramari mari ani suba hafta na panjal nipan pun panjal kuni thoi duga Lako Khongam Park Kangkut na ana hafta panjal nipan sung ani suba hafta su panjal nipan pun panjal taratrok san ki match asida Bamdiar Kangkut na Lako Khongam Park Kangkut pupanjal teruk tamai tiba pipang ke Manipur ki tongan fam sing dik lakba Kangkut tari na saruk yari wa Super Kang League asigi hayeng sana kada league match amada Yaskul Kangkut amsung Gopal Deva Kangkut Yaskul anina lamba tongnaragani Ore beda bulletin asigi headlines samon hami anda thamjari Home Minister Amit Shah na amuk na Manipur tingong kay Kailoi di Manipur lainga kantok la bayaba tabak amata tawholoy habi kita jabab pirak le haina si Minister na phongdor Manipur ga pun saktam ka hendana bagi tabak center ki losing basing manis Congress losing basing da taksin na ba CLP ki team ma malaya lagi na magkaking Impal thadol ni haina CLP leader okran ko ni phongdor November 30 Hogodariba Parliament Mifamda Manipur Kai Kaibiaro Hana Status MP Marina Parliament Pokat Mandravadi MP Mari Boycott Torogani Haina Manipur People's Democratic Alliance na Pondroki Center ki wafam na Thazabalai Harbadi State Langaka Sani Nariba MLA Nipuna Manipur Kahelo having Thazababian Tiban Nagadra Haina Kundrapa Messi MLA TS Lakaserna Hanglay Nagaland ki Naga Mothers Association ki lusing di singa Manipur ki ma lusing amani koko mi thomi singa nadar wari sanakre Naga isu loisin bada mating pangbi na wafam nakre
amsung naga pistok ki mata dengan sagi pirem niam da khangalu amali na ko matam na sambe kam kau haina korai miam na korai MLA wang kai MLA amli ketiga MLA kim da